Zdravo zverine, zdravo ludaci. Dobrodošli u prvu recenziju pa bilo kog hardvera, ono kao na ovom kanalu, inače ne radim to, ali sam odlučio da napravim ovaj video zato što je zapravo Predrag iz servisa Joysticka Novi Sad ispod car realno sa celom pričom, pa sam bio u fazonu kao tebra ovaj uređaj, odnosno ovo modovanje kontrolera zapravo bi bilo do jaja da svi čuju na Balkanu, zato što ovako nešto generalno ne postoji. Testirao sam njegove modovane kontrolere sa TMR palicama i Omron switchevima koji su u bumperima, triggerima i u prednjim dugmićima. Samo mali disclaimer pre nego što krenemo, pošto će ovo biti prilično detaljan video. Kontroler sam dobio na poklon jer sam pozvao čovjeka želeći saradnju sa njim, on je odlučio samo da mi pošalje kontroler bez nikakvih uslova, tako da tehnički nisam dužan da govorim ništa ni lepo ni ružno, mislim mogu da kažem svoje pravo mišljenje vezano za ovaj kontroler. I ono što je jako važno da je ovo jedini lik na Balkanu koji ima takav pristup. Mislim da na ovim prostorima nemaš radnju ili firmu koja je spremna apsolutno da stane iza svog proizvoda, a to mislim da govori o kvalitetu samog proizvoda. Mislim ono, da te ne uslovljava da pričaš određene stvari. U suštini ko su oni? Oni su zovu servis Joysticka Novi Sad, tako se zovu na Instagramu, servis Joysticka NS, mislim da je i stranica, okačit ću vam je u dole naslov onaj đavo videa. Ovaj servis se nalazi u Novom Sadu, mogu kompletno da vam moduju kontroler, dakle da vam ugrade TMR palice ili Hall Effect palice, Omron switcheve od miša, bukvalno u prednje dugmiće i u ove gore dugmiće. U ponudi također imaju i polovne kontrolere koji su servisirani i dolaze s Hall Effect palicama po dosta manjoj ceni nego što biste ih našli u radnji, a dolaze i sa garancijom. Što se tiče modovanja, nije bitno koji kontroler imate, oni će bilo šta, znači ja sam koristio ove od Sony 5, oni će raditi i modovaći Sony 4, DualShock 4 kontrolere ili Xbox kontrolere kao i ove. A uskoro će imati opciju da radite i ove dugmiće ili palice pozadi kod njih, što u suštini u radnji možete da dobijete za nekih 250 pa na gore eura, a mislim da će kod njih biti daleko manja cena. Što se tiče samog pakovanja, kontroler generalno dolazi u kutiji zaštićen sa onim balončićima, onom folijom sa balončićima. I ako menjate palice, dobit ćete nazad svoje palice u kutiji od tih koje budete zamenili. Poslaće vam bukvalno modul ceo, odnosno oba, i vaše stare palice od kontrolera. Ove moje su, na jednom i drugom kontroleru su došle sa drugim palicama, su došli moduli. A što se tiče same kozmetike, mislim kontroler izgleda isto, to je apsolutno običan kontroler kojima su zamenjene palice. Ovi moji su sa ovim Guli Kit, kako se zove, modulima. Jedan je sa switchevima, drugi je bez, i zato mi je trebalo toliko dugo da uradim da napravim ovaj video, zato što sam hteo da probam sa normalnim triggerima kontroler i sa klikovima. Što se tiče kozmetike dalje, mislim oni mogu da vam zamene i dugmiće kako izgledaju, triggere, bumpere, sve mogu da vam zamene, mogu da vam zamene palice. Također uskoro im dolazi ponuda određenog proizvođača koji će imati daleko više tih kozmetičkih, kako se zove, zajebancija, tako da to možete da pogledate na njihovom sajtu ili na Instagramu kad god budete gledali ovaj video. Što se tiče komfora i kvalitete izrade, s obzirom da vi šaljete svoj kontroler, ali je to DualShock, DualSense ili Xbox kontroler, ne postoji nikakva razlika. Imao sam priliku da testiram sa Omron switchevima na dugmićima, to je zapravo ovaj ovde, i smatram da je ovo odlična opcija za nekog koji igra tabačine, Tekken, Mortal Kombat i slične igre gdje trebaš da odmah aktiviraš dugme, da ne postoji nikakav delay, jer ovo bukvalno radi kao miš. Zvuk i osjećaj su vrhunski, mislim, ko da klikćete miš, a odziv je stvarno nepostojeći. Mislim, sve radi automatski kada kliknete.
Bumperi su fantastični, ja ih inače, L1 i R1, to su bumperi na drugim, ovde su L1 i R1, ja ih koristim za pucačine, pucam na kontroleru, jednostavno na običnom kontroleru postoji mali hod dok ne kliknete, a ovde je klik, pa se maltene ni ne vidi okom. Dobijate bukvalno kako bih rekao, takmičarsku prednost za nijansu je dosta brže. Za neke druge igre, opet ovi klikovi, ne znam kad sam ih kliknuo, na primjer imao sam problem sa ekspedicijom 33, gde ne znam da li sam na vreme kliknuo jer nemam taj hod, opet. Tako da, ako neko više igra casual igre, a ne želi da mu se kvare džojstici da dobija stick drift, zbog čega se ovo i radi, naravno sa kontrolerima, jer ovi TMR maltene ne mogu da dobiju stick drift, ako neko više igra casual igrice, možda bi bilo pametno da uradi samo palice kada mu se pokvare ovi modovi. Pa da, kako se ovo zove? Joystick. Moduli. Što se tiče bumpera, da, klikovi se također ugrađuju i u bumpere i u triggere. Ne postoji opcija da se ugradi ništa odvojeno, nažalost, ali generalno ovo je super za tu neku takmičarsku prednost, ali opet treba malo vremena da se navikne čovjek. Ja nisam dovoljno igrao da bih se u potpunosti navikao na korišćenje klikova, zato sam i čekao da mi uradi moj kontroler pa da dam neku presudu, da kažem. Što se tiče palica, koristili smo ove TMR Guli Kit module. Oni koriste magnetne senzore koji detektuju poziciju palice. Iz razliku od tradicionalnih ovih običnih džojstika koji zapravo rade na elektromagnetnom kolu, koje kada pomerate palicu kako god, ovo kolo ovde se otvara i zatvara i tako palica registruje gde se nalazi uopšte, odnosno pokret. Tako palica registruje pokret, odnosno senzor registruje pokret palice. Na taj način vam određuje šta se dešava na ekranu, jeli? Problem je što kod ovih običnih modula ima previše mehaničkih delova i često se kvare. Jednostavno drljanja te palice, to se potroši i onda dobijate stick drift. Idealna stvar kod ovih TMR palica je što rade, opet kao što rekoh, na magnetne senzore i skoro ništa se u njima ne dodiruje. To znači da praktično možete da stiskate ovaj R3 i L3 do mile volje i da se ne bojite da će se tu nešto pokvariti ili da ćete dobiti neki stick drift ili tako nešto, jer to je to, ne možeš bolje od ovoga da napraviš, razumeš? Guli Kit je razbio sa ovim modulima i oni baš njih ugrađuju. Pod prstom je palica malo finija nego standardna i zbog toga je i lakše korišćenje u suštini. Što se tiče otpornosti, to smo rekli, ne dolazi do preteranog dodirivanja delova, pa se ne mogu pohabati, traju daleko duže. Mislim da oni daju čak 3 godine garanciju na ove palice i na ceo kontroler kada ga moduju. Ukratko, mislim, palice traju duže, osjećaj korišćenja je izuzetno precizan, gladak je jer su premazane, ovdje imaju onaj kao karbonski, oni su to naveli kao, sad ću vam reći, carbon film na ovim palicama. Dakle, imaju karbonski premaz i onda mnogo lakše klizi palica na samom kontroleru. Nema nekog velikog otpora kada palica dodirne ovaj prsten ovde od školjke kontrolera. Jako bitna stvar kod ovih palica je baterija. Same palice troše 70% manje struje i baterija meni traje kada sam igrao bez ovih palica, a baterija mi je trajala nekih bratu 6 do 12 sati. Ovde traje, ne znam, puni se mi na 3 dana ili tako nešto, ali to opet zavisi i kakav vam je kontroler, kako ste ga pazili, kako ste punili baterije i slično. Neće nužno da vam mrtvu bateriju ožive ove palice. Samo da nemate neki preterane nade, ali da, ako vam je svež kontroler, ako ih ugradite, baterija će vam trajati maltene 3 dana, bez punjenja. Sad,
Što se tiče same procene, šta mi se nije dopalo? Jedino šta mi se nije dopalo, šta mislim da je više stvar navike, su ti klikovi u triggerima. A s obzirom da nosim slušalice dok igram, vidite i sad ih nosim zato što sam promenio ceo setup, ne mogu da čujem kada sam kliknuo trigger. To je nebitno za pucačenje jer vidiš na ekranu šta se dešava, dok u nekim drugim igrama gdje trebaš da odreaguješ na nešto mi je pravilo problem jer sam navikao da povlačim trigger. Sad ne znam da li to vidite, a navikao sam da povlačim trigger. Također sam navikao na taj hod jer sad to je previše godine igranja na taj način da bi se ja kroz par sati navikao na sam klik. Ali to je jedino što mi se, da kažeš, nije dopalo jer nisam znao da li sam na vreme stisnuo dugme. Dosta sam, pogotovo što sam igrao Expedition 33, dosta sam mašio one pari prozore i dodge prozore koji su zapravo bitni da pobedite, jeli, u bitci. Ono što mi se svidelo, pa ne znam, sve mi se svidelo, s obzirom da su jedina mana ti kao triggeri koji imaju klikove da nisam znao šta se dešava, sve mi se svidelo. Dugmići napred su, ovi sa obran switchovima jako su, ne znam reči na našem jeziku koje bi koristio, ono rade kao miš, jednostavno kliknete i to je to. Nažalost zbog filtera i moje žene koje sluša jako glasnu muziku nisam htio da gasim filtere, nećete moći da čujete ovo, možda i možete ovako ako klikćem dok pričam, ali kao to je to, bukvalno se čuje kao klik miša. Savršeno radi kontroler i ono što je meni najvažnije kod ovih kontrolera je što mogu do mile volje da stiskam L3 i R3, to je kada utisnete palicu, i da ne razmišljam o tome da li će se pohabati modul unutra, da li će prestati joystick da mi radi, da li moram da ga nosim na servis. Jednostavno sa ovim kontrolerom vam ne treba DualSense Edge, ne treba vam kontroler sa dugmićima pozadi. A meni je to dosta važno zato što uglavnom kada ako igram neke pucačine stavit ću slide na R3, skok ću ostaviti na primjer na X-u, a ovo će mi služiti da ustanem recimo iz sprinta ili da krenem da sprintam ili tako nešto i neću razmišljati o tome da li mi se grče ruke jer moram ovako da ih držim ili ne znam nija kako jer imam male šake. Opet, naravno, svi imamo drugačije šake, jako je važno da u bilo kakvoj recenziji, da li je to recenzija miša ili recenzija kontrolera, da se objasni kome šta zašta prija. S obzirom da su moje šake onako srednje male, a meni ne odgovaraju elite kontroleri jer mi se ruke grče u suštini. Ne odgovara mi ni klo da držim jer su mi kratki prsti da bih držao kako se zove claw grip i nije mi prijatno da igram sa takvim kontrolerima ili sa takvim hvatom, dok ovaj kontroler je sam po sebi dizajniran da bude jako udoban i nemam problem da ga držim više sati i da se ne umorim uopšte. Pritom, opet, ne brinem da će se moduli unutra raspasti i da li će mi prestati kontroler sa radom zato što su samo one osnovne palice koje se stavljaju zapravo u sve kontrolere. Osim ako nemaju, po defaultu Hall Effect palice ili TMR ili tako nešto. Što se tiče cena, Hall Effect palice kod njih su 2700 dinara, polovni servisirani kontroler sa palicama je 4000 dinara. Ako hoćete da ugradite klikove, morate da ugradite i napred, i dakle L1 i L1 i L2 R2. To dolazi po ceni od 3000 dinara. Prednji dugmići su također 3000 dinara, ako hoćete da vam ugrade ove na X krugu i na strelicama. Poštarinu uvek naravno plaćate vi. I ako želite da kontaktirate servis, imate link sajta u opisu klipa, ostavit ću vam sve informacije dole. Mislim da je najbolje da im se javite preko Instagrama. To je u principu to, ja mislim da neću više koristiti nijedan drugi kontroler osim ovoga, pošto najviše igram na PlayStationu igrice sada, osim WoW-a koju naravno igramo na kompu, ali kao većinu stvari igram kontrolerom i mislim da je ovo najbolji izbor za bilo koga ko želi da mu kontroler traje dugo i da ne mora da razmišlja o nekim kvarovima, jer kogod igra bilo šta na kontroleru, posebno neke VR-ove kao Call of Duty ili Fortnite ili tako nešto, dobro znate koliko vam traju kontroleri. Tako da, to je to za danas ljudi. Ako vam se svidio video i ako ste čuli nešto korisno, bacite like,
Pogledajte linkove u opisu klipa i mi se vidimo na nekom live-u. Ljubi vas Pankirica. Ćao, čao.